Mi kudo le ehwenu mi bi mi ma fon dagbe ateni gbe emi le lia sun ko mi le di ton sin azanko atonukun we gogbe hoja ma fon gbe gan ho bo mi na du le ton ko ma ten libre e ton eji emi na be sin do hoja ma e ton igbele yo ye ho de buwa hoja ma e ti me po ndo menjile nungbo nu wa da ho gbo ton festival de masque nu mo nko ton di ho mi adu wada yi e nu mo nko ton sin do men ezon bo fon bo do kan ti cha metegbe po do to okpo bi hui le meon e do nu wagbon we to gan si je ka ro mi adu wada yi e mate je ta gba la mate ho ndo wo e zon ye bo ifine lo bo ipon le nu wa yi gbon e men ti le mi matin libu so do ko ton ji men le fo e ipon le nu de gbon yo e we yin kan yi cha ro bi po do awon lin to okpo men ti le mi na tun do men jile mo jangin so do wa ndo to me di on se de ize de ho da ho ne e do glo sin ha me fine ka si mo se ti ma e kan bo do kan o awon lin to ton yo e wa ipon le aso de gbon lo se de ize do fine pon do me de bo to bo sonu yen de me bo blo do to me ton me on e ni onu da ho de su wa yin me ti le me kla pono le kan ti cha ro mi we le tentin yo e fon bo do de su ti tengu matin libre e do ho enion matin libre do po mo me jile quand il demande mi ton lesin akpa hoyo hogbo ntone mi mone lo mi ka ito taligbe o eti ndobe njile o nuye dodo mi ton le alo lien sin nu dodo mi ton le o do e conseil do e moro menjile eti do ero wan buero ayo ji ye de ate hihi de po ndo hun matin libre e we do enion bole conseil do e kla mi so isavalu dion o tv e intantan yo e ko tintan ye lo e ko si huru alo de we ado yesu teme e no fo e wendo e no fo do alimon cotton we e ko ribero ayeji don bo matin libre e do hone me tilemi matin libre do po eklami so ho ha ho sin apahwe ho ha ho ro to mi ton fi dian le no ikwero ho ha ton si gbagba abi mere no nu konu me e ro ikwero de subu kan we nele bi huyo a check pa jensi hu ken do ho mon koton ho de fo ndo menjile o su mi gu ho ne ganji e me da zo me hwe bi yo ne bi ro no su me be sin akwede fine yo ho mon koton le bi hui dian a check pa jensi ho da fo me bo pon je mi hui karo no a hwe do to mi ton fi aji matin libu we do ho eni me tilemi matin libu do e mono menjile MTN Innovation Lab Open Day e yin tan be blo yo ye ro atan defo e konta global de ni yade ton bo MTN be ne ko ipatiyan Jacob Ransi ho wa no khusu menjile binajo o matin libre do mona so les 4 vérités. Les 4 vérités e bien tout domaine jile e klami so idasa mi to horogweta o bloc républicain dion de na bloc bombo jinjan yin bo ye ben to kon la gan teme e ro bene sin kun gbo kan bloc républicain sin o to horogweta vile yo jinjan yin po bo azo yin ton ile si huwa gbon ra yo die ABT e frin saint ye e kun yin po domaine jile e kun to kon la gan ye je ba me to kon la gan ira li bonazo bo wa resu ti dengbo amo sin kon ra yo die bo na vacan resu bo nu wa to bi hiro ho pa yo e ba ede lo o hodo de yo 4 vérité e we ado enion la bo sol e we binanso din eti me po ndo menjire nugbo azoda hora ho do sin obeden to mi ton fi bo so kwe lo bo san so emi nu mo huon e ro nu kon yeye bezon bo to ro nu kume huzuwe bo ro dio de su ti tengbe l'emblème du jour e mi na so din e mo Joseph Jogbe nu do Brazzaville sin to me don ye ben benen vi don le do e o de menu gun sin apa ho yo ho e mi ra ho si ho do nu benen vi don teme le si ho wa ndo bu nu kon yitin gbon yo ho e ni l'emblème du jour e so do e kweton jin l'événement du jour e ho meton eton e ti mere nugbo mi mo gan bo gan o e awon ni to ton do benen to mi ton fi men bo e wa mi ra ho ka si mo se ti ma le nu le gbon do je de z fine yo mi ra ho so nu kun ton lobo ipon na 33 e je to ton me on le na blogbon din e ko tuntun e baba l'événement du jour e ho meton eton e do enion le meilleur e mi na so din e ti me po no me jile ye me so o Europe yo to sin afo so ro te ro benen to mi ton fi teme le yo ye hun ka ga bo ikufo sin to me don bo aliye nu zan kwedo ede le nu kon iyo do tintin gbon ra iyo ji yo ye so nu kun itan so do mona tun le na si hole dar ku fo sin to gbon gbon le meilleur e mo e don bo de ye tan lo kwe tan ji bo so do kwe tan ji me ti lemi libération a libéré ho de vo e ti me po do men jire ai kun gban horo to mi to en fidian o ANDF o ra forte a for ji nu to wile men do glossing ha me fene o fi le do GDZ do me no ti te karafia mo no mo re ai kun gban di vo fi mo no do ta mo no so isadu yo
e do kan don yen vio e na danvo we tonu lo fie mi ton la hosu ton etemeten lo to me bo mi jen shin bo no sadu yo mi dala ibodala kon me menchele mi libération ari ho ton do menjele we tonu so e ti gonde yo mi lo mo mi kan tun to we ton lo hun mi ya o pa kada fo hun libération e do ho enion delta e we mi na so din e ti mi ko no menjele o dogbo e cha bene to mi ton ko do Niger to pan yo hun ton ne ka gbin bo e do lin ni we kaka so ifine ajin bo wa e kan ho bi o mi ra ho ti ani e ze ho me bo pe ho ja zo atole lo bodo hore le di e ti mi ko do menjele o nu e je ho den le yo e su po lo gege ndende jesin bo apade le tin bo ti ayi bo dandan me yo edun ayi pon da pa ni ho be apa ene le yo e yan tun le na blogun we da yin kuku to lo chubo e na do ho de vo do de we do we lo cho do we lo delta do ho enion la tribune de la capitale. Et le mot, et wa igbe ti me ko ndo menjire nugbo bene tomiton de no kwiti sin ozinzan do me igbe ji bible wo bene tomiton ten atongo me e de tribune de la capitale et do enion a jache news e we mina so din e ti me ko ndo menjire nugbo ro mi wara yi e icho no gan bodo kan o awon lin to oton ka si mo se ti ma de ti bo khore tin bo e do bo nu kan iyo e na si hotin do to we le tintin l'informateur e we mina so din e ti me ko ndo menjire wara yi yo e wan no fwen do nu mi ton le de su ti tengbe me e wana lo bo nu e nu bo eblo a fodu gbe gla mi dogu do idin do khogbo nu yo e do ton lo so nu konton bo pon le na do poro kaka so ido bo l'informateur ido l'autre vision nouveau e we ka mi mo fi me dogo ngba ko be ne to ton ko Côte d'Ivoire ton ko dion non po honton yi lo bo wan bo nu kon yi tin ku tonu din ko do lo na si yo dogo ngba ko Côte d'Ivoire ton eno yi mo men e je po bo na si hu no bu bo wan bo nu kon na tin da pa ni on kwelo le challenge e be mi na so din e ti me no benjele o zan de din se na ho ro de yo e da zan gete be men ti le mi se na me kwa ije ton teme ne le yo le pon ogbon de din yo oni se for Dieu donner so glo e na ni bla no nu mo ko ton sin tanu me men ti le mi o le challenge e we do ho enion o le matinal e fon zan de su ti tengbe bo ti me pon no benjele bo festival de masque nu ne e blo do ho gbo nu so ye hon e fo yo romia wada yi e do tonu lo mo no benjele won do mi ton le nu yen do mi ton le e ran soda jo lo bo le matinal ton egbe bodo enion fraternité de soir e do ho ro po ne ti me pon no benjele kan ho we mon e we to gan jinja yin bo no ho gbo no fren bo pon le len igbon lien gbe kaka so ido e men ti le la nouvelle tribune eti me no benjele nugbo do dogbo ibere to ton po Niger to panton na ihunhun diyan nukundo nu bere vile ton diyan e po dali do men le nukundo nu te de gbon yo e so po do gangan le de gbon to lo ya la nouvelle tribune e we do ho enion Martin libre e ho meton bi na so yo eti me po ndo benjele nugbo to gan e do ton do ho gbo nu fene bo jinja yin bo pon le le gbon ide su ti tengbe ka si mo se ti ma e lo mo e pon le de gbon do je de fini le na mlogo wakati cha do to ele tin ali enion enali do bo ina so lo bo le iblo nu mo hun do awon sin to me yo me na ho so run ton lo bo apon bo inu yan gege de be menti lemi nu yan e si ho le so ele menejile do to tale gbe dan diyan o nu yan do mi ton ho do nu mi ton le wa tin bo ayun sin ali nu enele bi hui diyan e ti nole e do ye gumi do don e ti le don tanu kon yan teji frim pon eno le fo buo mo do hun we Martin liu so mi mo na fi elo menti lemi do ho do mi ton le diyan do savalo finion e do tevio zehoyo e mono fo yesu de hoya e mono de afode ho lo chowe no je tojia e koro nu mo nko ton blo ho gbonu Martin libre se tun lo so do o we kweton din metilemi e na chere mi re su ti tengbe hoja maleo ho e henu e ko won e do tenu mi e jemi ko de ne sin no koro to cho e do mla to kakane e so